ويثي دي تولين تيكو سان كسكي غاد نسمثيغي وننظر نقوحان ريجان توغا بظن 5 سكواسن نعاود خلوي الوناس خلوي الوناس ديون ونظر دي جان اسميس ذي الزوغير تقبيليث مزونين الزوغير شنا تقبيليث سكي 14 مايو 14 مايو لو كان مازال يدير ادي 71 اسكواسن شكون يلول ذي 14 مايو 1950 يتجايا ذي 3 اونفير 2016 خلوي الوناس دوين دي جان لافور دي تزليت التقبيليث نروح نسولاس ميس رشيد خلوي اشكو رشيد خمديون صنفار كيكي ذوزلان معنا سوازاليس يسملال اناويس سين كريم ذياسين 11 12 سبواسن اكذو نازور امزوان اقبيلي امقرحان بتيموح هاد سواسس نخدم تادي ونيث دي تيكو 5 هي نسمى لي ثنيد يوثكني تجميت ثم شطوح توزلانت يخلوي الوناس هي نروح سنين رشيد زوف لك رشيد الزول رشيد ميرسي بوكو في العراضية كينك فوالا ساكي المكتب بابا المكتب دوك ويدي غدي جان لا كولتور كينا alors Nkini comme Vava il est dans la transmission c'était le but de tous les poètes les chanteurs de transmettre j'ai essayé de travailler le côté acquis de la transmission parce que je qui connais soit اسم زمان نقابل ثمديت attirer un avenir meilleur des تمورتنا تقبيليت si on arrive à transmettre كل يوم هذه transmettre le répertoire la bibliothèque كينا جمعنا كينا غير كلي on peut voilà نزبر هذا يكون ندير سي تمناط تقبيليت فوالا تنمير فراشيد دكيت الدنيا ذوال إرزنن سي سوثان غان فايض بابا كيف كتسم يجمعك عمرنا كتشيني تفقد و نميس ذنويك تشيني كريم ياسين تكين لا بريزيرفاسيون كي نقارن فرانسيست نتيجمير الباتريموان تورا رشيد سقسيدي تدون ما فهم مليح ويك ذي مزرانين معنا كث مليح كي الا لنا كي نوزوان وسنا ثميلا تشمط نصغر باز كي نوزوان غامي خدمنا السولفاج ومام طو خدمنا بتي موحه فهمتوت بتي موحه لاندالو الجيروا سي بور فوالا ومام طو كاين يخدم لو شعبيني Bavard Goukham, tu as quelques chansons qui Tazmarti où je suis pas chanteur, des gars qui chanteur d'ailleurs que je salue Omar Khalwi qui est sur scène qui a après la mort Moussine Bavard on l'a poussé, on l'a aidé de représenter le répertoire Bavard comme il est plus jeune que moi pour chacun à représenter à de transmettre mais c'est juste de représenter le répertoire la bibliothèque de la mettre en valeur et de la transmettre toujours c'est l'objectif les grands chanteurs Slimane Azem c'est c'est tout après parce que tu donnes les valeurs ni les symboles ni كل قبائل بوين لهان حتى ارويك ذنيه خجال alors نكوني وانت جرى روح حتى الا سي انت الدكان دي غوفري ذني après bien sûr هاتي une touche contemporaine la poésie الوقت انا الا قصنا نعطيو une petite touche بشكل مي déjà si on arrive à نفك le flambeau نفك la confiance نفهم le texte اللي ما تغني كان تقبيليت الا قاس نتفهموا لو سونس باسكو تقبيليت بنا المعنى الور عندك ولاش المعنى انا عندك يتغنيو يفهم راه المعنى يفهم راه لو سونس اللي يعني وليت دو باش كنا يحمل تقبيليتيس دينا الاغنيه اللي كان كذا بال ثلاث استنظيمي
ذا شو يبغى ديني قيم ديال هنا غادونيت يزمر يفهم ذا شو السنيض ديني السنيض يا مساعدك يا مفعل الخير يزرى ذا شو ذا ساعدك يا مفعل الخير صافي دي دوليسي اون بون تراس دي دونيت اللي عاد يخدم لين الان اللي عاد يحور في خميس يحور في لا ريجوينس تمازيغ تقبيليتيس خاطر وين يكره تقبيليت يشبه ربي هذه كان يماس فوالا اسك سيدي سدون هادشي دو يفن نزرتو غا ميك ميسم لا لوض كاين اراويك ذو مزوان قبيلي بتيموح نزغديك ودي سم مقرن مليح قلنا كي نشنا زوان لدغا وين مقارن الشعبي شكون وين يشنا ديالنا زورن امقراحنا parce que Petit Mouh, c'est une personne, il dit que les plus grands chanteurs, l'orchestre, il a dit l'orchestre de la fin de carrière en scène. 82, 83, 85 صافي يكرد داك اللعيبه اللي لا في 17 نتا يخدم داك اللعيبه د 80 سنه sur scène. Amar Zahir, c'était il était dans l'orchestre Amar Zahir, dans l'ensemble قبيلي نظام. Amar Zahir c'est un 42. يخدم هكا دوكا ديالو 1920 22 32 يخدم هكا صافي دي يحقد l'orchestre عليلو هذا بتي العنقه يلحق يفيد اون فان كارير يخدم يدس كندراني لو بيانيست اللي عنقا يخدم يدس يكر داك اللي مقرانين الى ريسبكت لا هيرارشيني المقران نيت والسين ثروه نسا يتصور بس خاصك يفرر يعني مقرانا مي توجور الي ناس يوتيكلتيوم باولي فافا ناس زات لي بارون غاس توجور بوتي انك توجور دي مشطح باسكو يعرف روح غادي يسلق باباس يشبه ربي الور كوم بتي واحد تصور هذاك دي مقرانا ني في كنزد ويعني سوسوم يعني لا لو نيفو دو سي ريفاليزي كدي مقرانا نيا مي يسو مونطري توجور بوتي يبلد الوقت إنك دويكي الصح يفوك جو ترونسمي اي ويكي دويكو ما فيك غافود دويكي لافونير دويكي سويس انا نحرز لا كولتورنا باسكو ما الا نتخمم كان انا نفافوريزي مقرانا حصو كيد ماشي سيس يدفنا دونيت تفنا في مشطح دوني ثفنا في مشطح الور قراص ومغار قلت لا شونسون اين كنيسن يجات كان سيديسيس الور ان فري بروف ان فري شيخ il doit transmettre un vrai parent il doit transmettre à ses enfants les vraies valeurs qui dans la culture na taqbilitna tamslaytna c'est ça qui nous donne vraiment un gdoud libre مثلا تطلب دي تمسلايتي مثلا تخدم تمسلايتي تخدم الفنيك اكني لا تشرط اون فالور Voilà, et c'est notre but. Et j'ai un projet, Inch'Allah, Serge m'a venu une petite dîner de Tizi Ouzou, à une école, à le répertoire, dîner de Tizi Ouzou, je vais favoriser les jeunes qui n'ont pas la chance. À gratuitement, et je vais leur offrir un petit enregistrement gratuitement. Une petite école, les chanteurs Nina, par exemple, une école Nidir, une école de Matoblounas, أذكارهم دي بتيت طابل طابلو ريبرتوار واو زاد شحال دي فون لي غران شونتور يتفن دي تمسلايتني اي كي فون ترونسميتر غاغان سي دي فاكتور بوتونسيال دون لا لونغ maternelle et c'est mon rêve après نخدم عيني مولزمر voilà déjà le transmettre à tes enfants déjà Eric Khamik déjà c'est en premier mais là où il هضرنا راه قبيليت déjà t'es mort. Alors, c'est obligé qu'il n'y ait pas avoir un arrêt cardiaque, mais avec une autre langue, je ne juge personne. Qui est personnellement, mais quand même, j'ai transmis avec un travail quotidien. Les rappels, mais dans ce couramment, les Français, c'est un peu compliqué. خلال القبائل qui on ne verrait pas le côté qui la transmission. On doit transmettre. C'est un devoir de transmettre. C'est une obligation. C'est le cœur. Déjà d'où à la base.
il مترونسميدارو سيدار ولا ثم بغير لا ضيلا غنشيد كجاديني ضوال نتاكا قبل ما واحد نسل دغا اوفرو يكين نجميتي ثغام يغان وغاوي كذا بتيموح إيفافاك فلاس ثلويث سانيسي ثلويث. ميرسي بور طون طرافاي يعطيك الصحة غيميد يتجمع دوك لي سوجي كي قلقنا اثن نقدش يثمورتنا خاطر كيرنو ربي ديال الجهد تزمر في الزمورث إوا كنا تكملض aussi de traiter tous les sujets comme tu as l'habitude de les traiter sans اكني كنقمر رشيد ما يكفو وطن كاين كوفيد اسنا تجمت مقرن إباباك اشكو ميدي واحد كان مونريال يعجبس مليح ديال كندا يفرح مليح اسنا تجمت هذاك التيموح هذه ديال كومبانيات دوك تشينيز هكا بيان سور غاد ناس ونخدم ثمرة ثمرة ان شاء الله يوكن فوالا تقيم الجيل للجيل فوالا سي كوم سا يلاق ليستوار اتكمل فوالا نروح بغير لاضيل رشيد انا واحد نسل اوفرو ياكي نو زوان راويك اكد بتيموح وثاني ميسيك شخص ديشكان سكير ومولين باباك اكيد ديناتيك النظام كاتي دينا نيتيك نظام 14 يونيو مايو 50 اسبوعنا 50 يقولوا خلوي والناس 71 اسبوعنا في المزاليد يا تورا واحد نسل ايوبغو ياكين ان زوان يشبحان انا راشد خلوي كريم ياسين اكل التيموح تبعتنا Voilà, Sakin Bled Goham Petit Mois. Je le remercie pour l'invitation et puis on a décidé de faire un hommage Ibaba Sarahmarbe avec la meilleure façon de transmettre le flambeau à mes enfants, Karim, Yassine et puis notre ami et frère Hamani et Petit Mois. Voilà, merci. Moi aussi, par la même occasion, je voulais lui rendre un hommage pour toutes les années que j'ai passées avec lui, tous les enregistrements et tous les bons moments que j'ai passés avec lui. Et je tenais à faire cet hommage aussi avec ses petits-enfants.
Yeah.